Još držim kod sebe. Evo ovdje ekipa i rock'n'rolla dervenskog, ovdje su dva sastava, provincija i maske, dervenske maske, pa mi upravo sada spremamo neke pjesme, jel može? Može, mislim one riječi moraš malo popraviti. Ne treba, ja ću to odraditi taj dio moj, ali ti one riječi mi ne odgovaraju, nisu u ritmu, znaš, nisu u ritmu pa ćeš morati danas popraviti. Tako, evo kako vidimo, mislim da se svi poznaju, ali ima jedna, hoćeš reći da kako ste rekli da ja bolje šta? Gospodine, bolje izgledate ovako uživo nego neće vas kamera kao Tom Cruise. A neće me kamera kao Tom Cruise. Neće vas uživo nego umrtvo. Evo, mi smo ovdje na Dervenskom kozu, čega mu treba da izađe, malo da prelistamo situaciju. Upravo se spremamo dole, da. Jedan sto za... Boro, jesi ti rekao piće da nam ostaju u ledu dole? Sve regulisano, sve Damir dolazi i kaže... Damir dolazi, ali u subotu. Eto tako. Za prvo javljanje jutrošnje iz Dervenskog koza.